But a baby a drum near Dinkrofo car. But of what maybe show crying or say, this is the end of your cry. It soon be a woosubian and ne. Tia wote me ninkwenti esuno abawie ye. Me nyankopon na waye me yie no obekasa ama wo. Sister bi akwawade. There's a crowd that was bema no. Ye do ba foforo ebre no. Because adia obroni can say the fruit of the womb no for 15 years in here, for 20 years in here, e bi ma. Enti say no uhu asefun kokora na oyam hihyew. Na sade nkuma afo bi kura mpo eye okura de. Eno kura de asefem. Yeah, sister need to be sure because of the fruit of the womb. One and a pay me back will say, this is the end of your cry. Hey! A bit Jamaican and 2 wow. One we ever taking it so light. Hey! I didn't know wouldn't be there. Na cannot gin kura nini who so. Oni ni kuno jina ni kakra bi tese be mai botra obe ya na wanyen efie bia ukọ ma wade ukunu ni aketwa na yire no tese jiso ma nwura dem na nyinsa piem ba sister bia kwotena wade ase me ka say die hia bia de kuda no nanso e ba ho ahia no ama dani su. One and a Prembeka will say, this is the end of your cry. Messi, ene osubi atu betwawate. Medofo edi epantine ya wusu anajo. Ye obi mo o wusu wo mumu. Obehunani asenya hwie obani mu osugulu mu. This is the end of your cry. Hey, ebi asia brabo so edi o obi so anyama ne bio. Wanyama ne bi so kapre mata so no de ahwe ne ba. Wesisi aye bie school ni adi ni kyasa. Obehia papa bi no onam kwan so no kasa. Obehia maami bi no onam no adane bodamfo. Onya sika mfa nhwe ne ma. Obi susu a wosunu no. Ene me be catch na wo say. This is the end of your cry. And you've been a woman. I say, oh, now ye me, fear me, na ye munu. Oh, I'm yaba. This year, that day, I don't yami. Rana Beshem. Bini mabra boy se wonsa una uimi mina emu wabo wa mi aba brother una wabo wa mi ede ma besi ha obi su adum nyami rana beshem Mama brabo isinie Una uimi Firimina Emu Una wabu ame Ana ya mera Adum nyami Rana beshem yo Nidi ma brabo
Biara una uyimi free. Ow. Ambuame. Ow. Adunyami. Yeswe. Everybody be go be watching. Nemana brabonus inie. Una uyimi firi mina emu wabo wami adunya mina wabo wami I be jenyamie rana beshenyo mama brabo yisinie nana yaw isu obi nsu ne se ono de ne ma matimi de na ko school hwe owie ni first degree no watimi asan be tena fie asua de akra PhD but on true application back up per say am yem fa na djuma da nti duru anadwa sa nipa ne su nana ya senka de ehunu ye uko school dia na wo qualify anga otimi nya adwuma ye but adwuma ho ahia obi at age 37 ne maame ne papa ne sa tomani di edi wono se no ye tosoma na asa dai Missy will be at age 40. What I saw to name my papa and chain, woman a easy come and Tony bottom. A drana Joanna is sure for some year. Missy, I did a baby we are so. And I am my categorizing into 4 ways at 3. Now, any pair of farm and near more. What may who will be a dressing come man. Baka won ne tena se di nkomo se me dofo kama bra bomu nsem kakra kira me ho na obehu se entuma katade so. This is the end of your cry. Hey, if you say debi amika so ohia kane wo nya yawo na ohia kire na mmobro ababa wa bi tie ye wo hwe yesesi ye ekunu ba ko a ofiri na brabom ewuo ebefa ni kunu ko ye ababa wo ye nsin dada mu bie enna me ne wo kasa ye ho ebra na brantie na eye friend say ni kunu no tie ase no no mo te flat no mo timi han bi okra bosome no afe no kra nso no masa tua o advance ba me ne wo kasai say akoba so makotena single room no now yaw enne ya ye obi ne magu abonten enna no pain ye obi ne mampo ya yi obi ene magu abonten na oni ba bi o tene kra mpo no 2 years ne rent no 5,000. Dasanina me kana samua enra najo osui because oni rent ne daika aso oni sika odi betua sika no enu 5,000 50 million 2 years enu yaw ye wo bi mu ho mu hwe sisi a ene se yade bo ne sisi ye ya onya de obedie because adwuma oye ne ye hand to mouth ena sani pakro no nyame amfa fi ena wasa kwa yat but okay, I came to tell you this morning that this is the end of your cry. I don't know what you're going through right now, and I don't know what is troubling you.
But I came to speak to you this morning as an oracle of God. And I came to proclaim to you that this is the end of your cry. So we did you. So you'll be how walk as such as zero. You'll be what? Turn what to form. But when it does so. And you won't be so try what to form, and it does won't be any papier. Whoop. And I'm back at say, this is the end of your cry. Yeah, and I'll pay you. Obi osikapa. But there's a certain sickness, there's a certain disease nipa no battle with. A drug be anyone on them, but a drug or feel pains all over the body. And this makes you cry. Somebody is battling with an incurable diseases. I don't know, Q4 friends yadia kuankro. Yes, science. This is the end of your cry. I was in a good studio. You'll be on what that's what they are. Juma obedi was assassin was obesu. Esu. And I pay usuo. Wona me no wodi nkomo no. Me be catch now say enne usu na to betwa. Na baba wa fefefe. Baby o age ye koyi. Na no bi na me ye program ha no na me see obi o ha 6 months ni be man se ne peda. And lady before also 2 years ni me twam kura ma be man se ne pe. Ka be man se ne pe kura no be oba. Be ma kura ngunumpo. Wakacha se mame. Manage your home. At age 30. Be ma kura nkan kira se mame me wa oda. Nana yawo. Ayo baby su. I would have some na me no cancer. But out of the womb from nyina no. Then be catch the one say, this is the end of your cry. I don't know how the Lord will do it, but He has sent me to tell you. Minim kwaya onyame be fa so ayo. But wasoma me say me catch the say. Je ama wo suama wo ni suyo afosu bia no enne kwasi yi esu bia to atwa yakoma beto obema jana yakoma beto I am para Yakuma. Wamanieno Obeshi Yarafa Nibu Akoyene Jacha Wasuru Iradi Akuma Beto I am very happy. Obema Yena Yakuma Yakuma Beto Obema. The entire moment we are say there are times that Ufun betimi adaho a whole day. Nobody will call you. Yes, only on some friend. Obi ahia. Hey, and you will be sending your phone betimi a freezy because of calls unti.
me ofu betimi ada ho the whole day obi amfrɛ yen ka okura sɛ woti wiase na obu nkonfon ahụ nipa enkai wo waboa bi o sister bi nya sika o support na busua pa o ebi mo okura mpo a wo boa na damfo ba na wa wo tira berem ba ye no obi apa wonum de ya na ma ho tira ye ya pa sika bi anka wo sie ya enen ka so be ba mfa so ma wo de boa wa damfo bi sɛ sika no wo de boa wo nua bi ene wa pagya ko oni di kura ma obi ni kaka on fiu mopo maminia out of a subia and I came to tell you say this is the end of your cry what and then osubia to atwa the obi kan say me hu anasan me ba to wunya ngui na kwakwosa yaw adio de yedi hu gomo se bi nto wo a wo be fa no tra me say ahokyira me obi pampan kura ba no ho nyese onim hio ana nyese onima de pawo ba fami ko ni ho Mati ba yani makwa na kan se bra se woni sika wani ho nya ni kan ho nya ni kan eni pa woni sika ho nya ni kan aho chirenti ene ni sua fosuye me be catch now say this is the end of your cry minim die ababa wa bi fama no pe ana minim die ama ni sua fosuye Ambeka tira wo se usubi atu atwa ne wate eduru bre bi ankade bi efe be ma to fom wa ho me ne wo kasa sisi akwabra ne ato fom ne yire ne gbakom ma ne yire ntete no oba no waso be ma ne mu ye de obetimi bia nanso mema de ye ego no ene senke timi hwefi anopai irrespective of said your yiri betimi aye niam bia boa obi ano mema de ka wotimi ko bag ye ba me no wo kasa kwabra ne adwuma say ye 4 years ni ya ye de betimi biada adwuma ne ntimi mpagya irrespective of said ne yiri si support ne bia no obani mema down na and I won't na me no be din komo ka tell say this is the end of your cry who say be me suda ho bravo edu tabi asem si na be me su ma asem no ho awre ho de wo ho ba fami konti be metimi su abobna because one prepare no me no kasa sisi kwabra ne ahunu pa sai na yire atwempra nazo no hwan koka wono okoka ye mana duani ni ofie kwabra ne ahunu pa sai ne size ena ne baba atwempra ba ne baba no pia bonten koba na ono papa yetimi atono pono papa su enso hwini ho anopai wona mbeka tell us this is the end of your cry nyawade bia na yawade o anopai me ne wo kase obitia wade fu kankan ya wade tantan bi mu esu kwabrane agina boso tete na brabo babesia ne bema tia wade ase ha na brabo adane usu ene usu bi atu betwa bra ti senka wutimi ko timi ba se ne nka wo betwiti sister
enye sebe awo hu na ehia wa tinka say na be man na busuafo be ye wo eno na mbeka just that this is the end of your cry onyame onshira da sani bi awara me wat ewrade onpeja wat eya na ye me de se onyame de mafanye ma bimu ansa no de mba beduru ha enti se me transna me din goma ya no be say I feel your pain. You cannot feel anybody's pain. Tell them you have an experience but you can't feel anybody's pain. Yeah, you be come you can feel the pain and the pain abet me feel won't me feel obi a pain obi ana the battles a woko obi ana ne hawa wo wom but catch and say when you say experience ni be pain because you be o ha bia already na e dey tipane ewo mu a on shara ntena sa but obi so every day na ye mremremre ewo mu ka no. But in all ewurade soma ma no pay say me kan tell say osu bi atu be ka tim sene no bi dia ba osu dia be ye ochina asebrodo mani ko shire na mo bebi ansu ni abanu wa ero for the man wo re wo Jesus in the rain field we can be in war adina sene no bi dia osu dia be ye ochina asebrodo mani ko shire na bo baby ani abanu na ya junior e ma ure wo Jesus in the refuge onya mi dire kwa adigina onya mi dire abra bumi Yesu udini wo ajumai Media mi ko kama Yera media mi ko shabi mamo Nyami dire Osubre beba mi sunina etu obeka Kasa ya para ofio Arewo bebreba mi nyina etu Jesus say ya pa media mi ko kama no Yera media mi ko shabi mamo Ina me dia me kwasa me wa kwomfa na me ko kama no subebe di bledi bedra no pa na yesudo ina me di ti obi nesu Shemeni mi shembe kumi reni fam Obo wa fuomiani Mi shembe tiswa Mini obo wa fuomia Yesu mwa na shembe mirei Ei kwa na mi mwa Fiwi bema Shemeni mi shembe kumi sheni fam Obo wa fuomiani Na mi shembe tiswa Mini obo wa fuomia Yesu kwa na shemi mirei Ehi kwa na mi mwa Fiwi beba Ebiasi mapediye Eni brani ya koshisemu Amani nami usumyemi oh Chimikata omeni Emeri tibiebia mama Chimikata omeni Emeri tibiebia mama fawate Erani wasem
Amiriyo bwafubya bwemama sibye Yesu my cry no be my cry last week to you also nana meko famiki erade mama ni kugo onyame mama ni kugo o nyame sohwe bi nana mene onyame mama ni o nyame okuna na eso erade mama ni kugo wama orienti na fa sise mako eti odo beneti se yesu do ni ya erodo beri na o na okuna na mi erade mama ni erade mama ni
It's your testimony song. Obema Ukrania. Raptie. Yes, that's my. Obama Ukrania. Yes,
I'm nearly probably me and be ninkomo. Lady Bishop Joyce Atawa. And I said, this is the end of your cry. This is the end of your cry. Okay. 0551 931 931. 0551 931 931. 0548 931 931. And I'll pay why you share. My Indian come work a crap. I'm a pay why you share. My Indian come work a crap. 0551 931 931 0548 931 931. Hello. IBJ. Hello. IBJ, good morning. Good morning. Bacho, do you baby our free? Indeed, dear ma'am, free, dear man. And they are some I have someone. They are some papa. What did you? Every day. Then I make sure you are after the work. I would not bear my woman 9. Now, our guy at them. Now, our phone call. No, better. Now, what show? No, after them, I said, maybe you mean yet. One cassa. No, them are 6 years in and one catch yourself. No, you mean set this in our film, how the form is being into Salmo. You could be out the mouth. I be the beginning, so they are the answer to finish our mouth. Comment young for catch a young. It is for you did that here. The true look on your uncle, and then you see it, Yemedia. Only some hour there, but some clan in Yemedia. Now, I was there by an uncle and Yamma on no place from. I did it. If you click clan what then, you are 50.
amate sankula de di sankula de and I do the same and turn our papa. Let me na the be another create Janet now fears one color. Tell me mother home. And the mistake we don't know. Let me make me fight here before no master and mama. And this thing in the and the media home here. The better and I'm trying to put your collaboration and my content police and somebody. Then my young to me and see what that collaboration one is best slow. Oh, Safremi 0551931931 0548931931. I am Bidama Kuma Sopa. Boma me what? Makuma Shena Sima. My yum new minyanko. The menina Suama Mensaka. Already, I think I'm line. Mimawamo. Hello, 0551931931 0548931931. You don't know? Line, I know I had the name, I know which my boy. Yamanina Suama Misaki. Eradimo. Me go fiaki. Mediama Kuma Shana Simbo. Aye, you knew me, Yamanina Suama Misaki. You silent my enemies and put a smile on my face. Oh, you have answered my prayer. You silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it. Yeah. You have answered my prayer. Missy Massy than you. I ain't you. I'm coming. Tiamarina Suama Misaka. Testimony, and when you meet me, Missy Massy than you. Hey, and you. Tiamarina Suama Misaka. And you'll be testimony song. Because you want in national running about Sakana to Samasidan you. In the Mayan you. Yamanina Suama Mizaki. Evanimo. Missing Pomako interview near the visa and to say, Pine was a Masidan you. Mayan you. Yamanina Suama Mizaki. As a malaria be actual, who yell the dead, Obako hospital, who are tested positive. So one year. What's the dear man in a Suama Misaki? When you must see that you. Hey, you. Mommy, friend for back. Hello? Hello? ID. Yes, I'm but me don't baby. Papa, me catch up to me kakra. Me Tonyo no kakra ma. Me catch up to the Oh. Yeah, you. Yeah, man, na so ama me saki. Mami shase, ose makuma shena sema. Ide maye, na yo biem. Tebeni na so ama me saki. Papa ko. Eradimo. Hallelujah. Silent my enemies and put a smile on my Obi what I'm for to I know this city is showing you man. My God, you have answered my prayers. You silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it. You have answered my prayers.
Baby Jason can producer Nana no face. Original. Hey, original sound voices are. Baba. Original country for what to say. Papa, I don't say yes or dum. Ending by bucket here. Nice one. Nice one. Boss parties well. Come on. Every day, I don't problem this was for more. I be the cancer, the share papa with him over. On to no police, I get you watching. Amen. Now, every day, you won't know. Africa, I did not see. Amen. Me, who do you say? Yes. So, I be what can you say? Oh, to be questioning a comfort. To be coming do every day. Said every for a chair will come and a candy jam. Almost so much sorry. No more correct. Put it there and then sorry if I cannot pay. The other Chinese, you did all cast out for you. I question that banner. We are not going to go to pay canopy, but to be Rama. Put me fact. So, yeah, every day, it took any more yo. You can't crash it free. America to this one, I be not going to no question. I did not for the boss of a fellow has said, I be 5-5. That's a lot of me. In short, so I just so, yeah, just so sure and son is so touchy on the brother. The question, the boo, I be just one boo. Can you when you did that? I can most of whom so that down, initially. Yes. I just show you, I just wanted to my book. Kai. I don't play original. Oh, you're thinking of the crew. I believe that you did that to the cover. And the player, I believe. And I play for Kuchibaki Compatriots. I would push on top. Remember, could you on remember? I'm not about them. Original Nigeria. That's right. Hey, Bobby, my family, course in the door. My family last caller. But I want to last caller. Right? Hello. Me don't fool Ben you. Yes, again. The one after boom. You might hear something. That's right. Now, and I said, James, Nana, Obama. Say, we you me. What say? We are God, a job we want to so I did. So you will follow also the air to Finania. And then you can jump so. I know the money is now. Miss Santos, why cry? The Betty me suffering. Why cry? No baby, my friend, money. Why cry? No baby, me pet. Oh, it's our quality, many that's so brown. Many that's so. And I pray Lady Bishop Joyce Atawa. And come on, and say, this is the end of your cry. Osubia was supia and then ye catch them say. Osuno, a banner. Mommy, a riding sit out. And then Yamama person Matewaka. Amen. And I mean, Benina. Topic na me so me pesa maker. Wow. How much you bought bear 4 to 5. Na nipa no kwa no nya na ene. Say ye ba fidie isu nya say nipa tie ni o. Hey mommy. Ade a me hu ni say nipa tie me. Ono omutimi ba me na asenso nya me afa me so. No question. Ababa wo bi friend me no se mama. Me ba wo ho. Na me peba. Na atomo na mentu ama kwanchire no so nti bebe edos atom bi agam atom my god eti mi be nyina sama mbeka ni se ye also my god ye all papa awrade betumi aye bibia no question ti ababa one friend me in fact
Emma a shaming crying to me, but I said, you carry that also them do have to. Just don't sit through Hantem, no. Wama energy no kosoro. Eti dia mi kanyina me say. Erade obekasa. Amen. Oho. Yen jini mi. Na se ye jini dia. Erade obedi nkonim. Amen. Unsa na ye wo Bible mu ye wo mele a many da so bie ni nipadua so. No kwasem. There's already a man in Sasso, my Melly Benya, and did a so. And rather my Melly, I'm not going and then you put D, Uti D Melia, let us say yes to ye, and Mammy. And I'm so many near my Tamina Benya, and Munyam, Ewanyamimu. 84 only a war won't to me war, and found near Walia Winya, and found what Juma I say. And found the fry and fry were Juma, and found the Sika wouldn't be, and found it Abrabo. I say, they would cheat yes a young couple, or best shallow and yum. One of Fabi, I say, no fire ye. I rather fry me said 20 years now, I'm starting ministry. Wow. July, no man, 20 years. Wow. Me would dear what Bama Nancy say, all power. This is the only bread, and away you be. There will be a 53 years. Proud woman, my God. Or baby, now ye now what be. Now, so share or say, on your GTS, where the Bema now. Question. There only saw a word in the battle. What two bedding? What two bedding? Obi so back I catch and say, well, I will be in a bed to meet them. That's what say. Oba Erade na seno Nazareth no. Erade amana wone sakolane ne nam ho anam hwa akola no a. Me am tiri say yes onyame wo ye kase. Eti enfa woni de atu abrabo. Enfa woni su awusu. Odofo mi dwame no bo mi wo gidie say ye nyankopon mi de bia nka Nazareth nyankopon otiase. Say ye kan Nazareth a Hona ya na ye ka say eni dasoni bibi papa bi etimi free Nazareth emma me kan for radio ama say bibi papa etimi free Nazareth aba wa brabom amen awale betimi aba wa brabom adwuma betimi aba wa brabom akwantuo betimi aba wa brabom ayalesa betimi aba wa brabom hwe ayalesa dia yimpo dia ina menkampo wa bodama wa dwene bom mommy won say sa yade no ye yade a asofo bebre hey ayare safo bebre oh wo mu ntimi so say wato jemen fa ne ma but na no e ba ofie ho no enipa domu anyame enam so asa o mu dam say wo mu nyina ma yi wo bia ama afi na me sa sha foforo ma ware ewie and Friday if you mountains by na magic 2 asa beto a wo hwe wo mo say wo mo wo ho a awurade na me so besa wo mo so yare amen so what you say no kwasem edam etwere mommy sa yade ya wo bodin no yade akase a oh hu wo system no mo metimi aka say adoma check me gana no kwasem pa titiri pa nya me de ma me kase da osa obu owa me dam eba what 2 years time ana anokrepa obi sit mi je say ohwewiem 24 hours ohwewiem sa kwa banane oba obi sit mi ka say he wadene sa fa na se wa ubedi wa bodam obi so ne mo eso no mu nyina be yelupa my god sana no aba mu wo na no ababa wa ba akokora de oso wa yini nso ne ho ato no so won sam ko ne fie oso woni ba bia a okọ betena wo ha so won tra bia ko
nekodi adanse my God. Yesu Kristo kae no sa wate ase No kwasem. eti edu ba bia ye ne a Yesu ye ni bibia ye ni da so asa na ye tete mi de no ogidie se ye nyankopon no ye de wo ho No kwasem. 20 years ni Awurade afam so aye papa Correct. aya na mi bisa mo se eye mia se wate ase aya na enu ana me ma sofo ni ko baabi bibisa me won se ti yen ni yetimi yes adwuma we Wow. yen na Awurade fa ye so sa ya de yen na Awurade fa ye so ye we ebetumi abam No kwasem. se de etie biase ye gya ye ho nyina ma Kristo a de aya na ye chini ya se ya bra ne chinchachichi obi tumi ka sa sofo nka ya bra mu membre so wa mbre no wa mpa ba ye wo Nazareth nyankopon bia what ye dia protect ya say My God. am of fakikasi ani Powerful. ema no be ye nhira Yes. ye wo Nazareth nyankopon a wona wo sere dia wo sama wo be wo defo Yes. ema wo bimpo ba wo ho ebe pe bibi ye de edi No kwasem. say ye kasi ye bia fidie na tu eni pa be frɛ akamfo sɛ Awurade ayeyeye Yes. eti mi ka fo Awurade amanyame ma sɛ nka achi ma o ya na pa mi benya de na mi ka nyina ne mi be ka nyina ne sɛ ba ma o be ma adwo Awurade be fa ye so ama na ye kase No kwasem. me ko nkran me ko ti asore won nkran abrante bi ba o se mama me boss o mo na so what e dey ti na boss o mo ada indie na ye wo O spark ya na kaskala. se hwan na Awurade ma mi hu de ekọ na Awurade ma me de akwankyere kan odu se da na odware ye Ha. wo se odware ye na kura bi akura de na no fia no eti beto bucket ni se epo abo ye wu bucket ni ti hu ma wo anu ye kura se efi se abo no wu bucket ni no My God. wo fe di wo de na yiri boss wa na pose enam so tatatata na ko Se. Me person ma can be. Because acrophobia how many people I don't know. Easy. Eti My God. Kopon what ase. Me se me ko ankran no. Bi o si wo. Eti adansi die wo bi di wo Kristo mu. No kwasem. Me de Kristo na mimi di na chi ne die. Mimi hu ni sa wo ho. Yes. Na sa odo wo to no so ade nyina be di aboa na wie wo yie. Amen. Sa obegya wo pema ma no a adwuma na asai. Akwantuo na wo hwehwe. Sika na wo pe. Ababa awo bi. Te me be wale na ada na ye ya ifron. No obi so kra me atukwan. My God. Me be wale na am say on dress said the different play. Yeah. And was ma also say me say dress. Na oba fruit play. Amen. I feel we or buy watch night or buy or dress na so why are they? Good. Okoya na e de na be sama. My God. Eti dana ye ya ifron. Now no so kra me akofru play. Oh! Safe what you say? Matias. Adana ye from. No kwasem. Dress kwa. So mo share trouser. Any jacket. I know your friend a winter jacket. Oh, very good. Wo kwa. Anam se Awurade okasa. Eti die ye ka nyina ne se ye ndwa ye num. O ma me mo so fo ba me ndwa manum o. Wo de o ya se dem ti a me ndwa manum. Me ndwa manum. Me kan fo Awurade ama se Yesu wote ase. Arreho na wodi ja arreho die. Amen. Sabema na de wasumaya brass banner. Wodi e bra. Awurade baba bema na di wachi se bebe. O se sei. Mi ko se nsuo mra. Mi ti ma wadi ani. Obe krokro he, obe di wachi pa ma. Wodi e wa ba wa. No kwasem. Wodi e pa bra Nazareth salvation prayer bi. Sabema na dwane e ja ko pe ba bi atena no oba bi. E ba hwena ba. Me the pride be so me hwene e de na ba ma wa kunu se My God. Awurade oti ase. Amen. Eti ya nu jo. Yeah. Ana de mi ka boa. Any kwaso an. Ana no da betena he. That's right. Wo wu na ka kire mama ko. E kire se Nazareth nyankopon.
Na me pomiti we. Yes. Be man di mechi. Yeah. Me betre fi die su a. Yes me pe bebre. Yeah. Na wo a wo pe kunu na Awurade fam so nyo. Ah, young lady. E said ye tie bia Awurade be fam so age. Amen. Eti ye kan fo Awurade ama say sususu. Susu bi areho. Na ye wo Nazareth Nyankopɔ bi wo feyi ase. Yes. Esre so feyi ase. Yes. Wo de wu hunu kwan a brakagetia. O so pesre so feyi ase. Yes. Ana Roman Hill ana nyesa na muka no. Roman Hill. Wo kwateke a wo so pe atonsu agogo esre so feyi ase. Wo de bomodi a na fra me number no 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 196633. Me de America nyina ne se de ne ye IBA kanu hwe enka chi ma wo ensu na sususu na Awurade ba ma wasere susu di areho Awurade ba ma wasere adwuma na wunya ka na wunya bintwi woji obi ka na ya sabaje promise and faith ha wa adwen abrabo na ya basa areho ato abrabo so Blanaza Salvation Prayer Ministry ye wo Lake Road access to yase echina eye counseling metra se 9 ebo 4 na masori wo de esa adwuma mu po na obekọ na bebo 4 wo de ofra me a betwen wo ebrada ye mpaabo efiada eye mpaabo kasie wasiada eye somda bomodia asa wo baba Nazareth Salvation Prayer Ministry yes wo de afra me number no enkachi how bia wo de baba bia Awurade be fam so agye empo se ya bo udua yes na wo ba bia dua na fire Awurade be fam so akere wo nsukuro amo akoda na udua mommy for text me say please mommy the number again to me patch up my sample bot 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 196633. So obi mpo na aba udua ene wafu ado a na asa watwe wo se ne edua no mbo wa ene wafu biemu no kwasam wutimi fon wa wu ade koro na nsa wa ya ba ha wa ya no asa tim bomodia na bla Nazareth Salvation Prayer Ministry Awurade be fam so akire wo ba bi ensuo no wo ba bi a wo hye bia ye be kwa kwada ne bia no kwasam ni ankasa de me na ne bia na mo Awurade be fam so na wo wia ya sad what na so demo abompaye ama wanyankwa yes na watimi akohwe wo ma anase wo kunu orofo entrase ne ndia reho ne ngu entrase ema ohaw mauso ye bompaye papa se woni sisie eni kotodwe ni 9 dia eni e me se edru fiada wo maame ni gira me na so a non stop ko pemisa wo haw no asie bede ebetu na se tunsu a se obedasi o ye nyina ye de aseda ebe ma Kristo bla Nazareth na biwipa ebetuma free Nazareth aba wo me number no ye 0246 15 9799 0246 15 9799 0540 196633. Nazareth Salvation Prayer Ministry ye wo Feyase Lake Road Feyase esreso Feyase wo de odura dumo a wo so pesreso Feyase omo pai esreso Feyase esreso Feyase anase Roman Hill anase Tech wo de bekwai na wo free so a bekwai esreso Feyase station e wo ho ba bia wo free bia bomodia mentrasi na nwu ohaw na dawo so ekabi na dawo so amane bi na dawo so awo na wo awale na unya bi akwantuo na unya yale na yale de ya stroke ana edam etwere ana de ya ni bia ba bia yale ni hye bia wabawa mosomfo ba Lady Bishop Joyce ata Awurade ba fam so dodo tutu anamon
na awurade bɛgye awurade nhyira wo amen. Right, abusia prophetess Lady Bishop Joyce Atta ene wotening canon Lady Bishop Joyce Atta ewo esreso fe yase asafo friend say Nazareth Prayer Salvation Ministry ewo esreso fe yase merofo bomodia se oba pusu ma enhuma no na onyame benam so abo ye wa dansie bebrebe adansie bebre Nyankopon enhyira obibia anopai ye betwa ye nkomoti ne so na krofo say IBJ radio obe preach say sia no say boy enyo fufuru bi right Nyankopon hyira obibia na na fede obetumi ori ase so na abusia mami bonyu we mra sisi a na me ba ho me kwa joana me kwata nyumi dia hina me mokurampo okay mami nko amra sisi a me ba sisi a do time we are nefi high shishi abadwafo atena se we si we ntra ha hey ayasemo baro de me ba sisi a right okay Nensu atonna se wo bi belock oh na microphone ara obi ntena se mo afia tena se adomusura na azede na ya junior ho tesai adoma IBG ya bo current for the mama nkoda de lumba homra si abusia na ya wonu se anwu we bi na mbesa meto we bi na me church bi so ano na me tutu we na papa him say krachi na soft ba na shut up right abusia ye bidi nkomo last week ye di nkomo kakra wo ye bo intro kakra bi na course ba me so ne abadwafo ka kire me se nkomo no anso wo mo enti ne on person mo to nkomo no so abusia last week ye di nkomo pa na me no summit ye di nkomo na me nse da nhunu nkomo na me di no na me kofie na me kotie me ho na me say say last week me kan semo na me kan sem yaw me ba me frame yo what fro ma me say pachone di tita break hey
Adam say re ma me nko chere me nko tie ni kakra ho enya me na AI ala be ka chere say enya me nia adaroma enya me o enya nia AI but yaw no person no say enkomo ye di na emudu but ye fra ho ntoma kakra nanso eya dia ebu nipa hwe enye bibia na ye spiritual me ka se bia kire o say ya no pa say nya no pa utie bebo o but entitie bema me me bema na me no kasa no bema bia pede ye chie it is one hwe now ma epo eyiri wo a obedwane akọ eno wo bom pai a enye dwuma enye spiritual na ba himfia ahimfie na epo ayiri ni ohia kodo bani ede kod ye betwa kodo aba himfie hey mi meya metete o mu ide sa o mama no de kura che mi o nana ya junior ngrofo se nana ya wa soro oh but on the more serious note Reddit is way no ya mie bia ni mu anka nkere wo a wo de be ye mpaibo so nye mpaibo oba kora wo hu yie ma himfie ni mu nye hwam ememba pew mese man frɛ me bɔ ma baso na watwi so bi de waka ya sema ma ye ememba no bi ye 2 minutes men oba gene wa jiji kokuo so akogya usuburani bema bi o ha ono oba ehia mu a empo ontimi hwe hunu se ono sabe ne ho aba no oba akora de ne ho eba ya na asa ne ho amba lady be friend also minister my worry for 15 good years ni se nyese mi jaya awade eko ware be ma fofora ka be de matin kan ku also ade e friend orgasm na onima de kron ti so kwa eduma ni college e ka se ye kunu ye se onim owu bi da masa ye woni ma e ma pe woni na be ma pe Mr. Identify these things. That's why you don't fool. And my friend, the little things which matters. And you, what are you telling home? Hey, and to copy the wawa, you may see a same free one. Diaka, and come yedi. Once I send you see, who be so about you, Mr. Bama, who be some Bamos, who be so bad, and one, what's hard, what from bra, what from the you see when you are obi aba obi say dem bia ene me da ba ko pa no o mabie nyini na na spiritual marriage oba ye no empuru ka na eyi a wo hu ye na afa yare efia me komio wow enti emema ne ba be opina akasa kire ma and I am my be a soon. And your ma mo penamon can't tell ye be yama, ye domo. And a man so be on my soon. Dear, a man must more penal. Mo can't tell on the bear. Shall pattern a year. You will never be how to make you a pattern. A man is a say, I'm not top you to my money. Tom and I am on to be mamma. I didn't first say, what cooking it here? Oh, baby, I'm not Tomano. Ura gate net bank, and he was a high first gate, gate 12. Hey, maybe I do down one. So, we might make it all right. Uram Honosana, Uram Cacrebi, I'm not Tomabi play on. Basa untimi enko ho a frɛ hagya bees was to ono brother to no obeye de odin nyina da so na de aboso wo de aboso me no die to no do so bo no ko po 7 ho a
ɛhɔ deɛ no ɛkama paa wobɛnya cotton deɛ ne ne wei nyinaa wɔ hɔ nyɛ ɔtaatɔ metatɔ paa dane tɔma deɛ mea so onimu mini tɔmom categories sɛ deɛ ɛwɔ fie ha bi na ɛwɔ hɔ good mea na mpɔtɔ ɛ dross no ne nyinaa ɔyɛ mi saa bi de na kɔtɔ ɔyɛ mini tɔ nti na mihunu tɔ no hwɛ bɛrima wote wiase yɛ hunu pie totɔ kwahu sɛ sɛ na bɛrima kwabra ne te sɛ wo wɔyere berɛsi asite kora mbɔ wonim wonyɛ romantic wonim yɛnim o memene me deɛ yɛware yɛbi ho yɛware yɛbi ho ɛnti nneɛma bi ɔ sɛ ɔbaa te sɛ wo wokunu ne shoe size koraa wonnim bɛrima te sɛ wo wɔyere shoe size wonnim yɛwɔ nneɛma bi wɔ wɔyere you don't know wonyɛ romantic sua nanu mi kɔ kɛyɛ tia mi kɔ pɛ pie tata mi pɛ gya bababa wa mi gyina hɔ ɔsere mi fɛ ɔsere mi kɔ score points wuni pie to mi de ebetumi ayɛ ama mi maami gya deɛ ɔkyɛkyɛ no na ka ɔyɛ ama mi tɔ a ka ɔte yɛ tɔn ayɛ hwɛ ɔsere ɔmo to panties no sɛ mɛma ba ɔmo ni gye paa o ɔmo ni gye ɔmo mi gyina hɔ nom na mi nua aberante no so aba hɔ no sika wo yɛhyiahyia o ɔmo kyerɛw de wei yɛ sɛ ɔmo kyerɛkyerɛw ibi brise akɔ ɔmo kyerɛkyerɛw sɛ wei yɛ sɛ ɔmo to panties mi to me mu ase kɔ sɛgole kɔ mi kɔ di bɛɛ 3 hours ɛkɔ pay bi ɛde kɔ score points na ɔde tena hɔ enti abusua yɛwɔ nneɛma bi wɔ ɛma pɛ fayɛ no wae ɔyɛ no yɛma no ɔsesiesie ɔbaa no yɛn na koma so wadeɛ maa no maa ne hu no sɛ ɔde wakoma mu yimaa nto fa ɔbuo maa no ma ne nte aseɛ sɛ ɔdɔ no paa yɛne saa ɔbɛma wadi adeɛ no yɛne soso lala masa yɛne gegagaga ɛfia na woka asɛm bi sɛ ɔbɛma wadi adeɛ yɛ obi wɔ a na wafrɛ bi nana krakye wonim pie totɔ wonim sɛdeɛ ɛsi yɛ romantic ma ɔbaa yɛmfrɛ wo nana wonsɛ mfata nana no obi atae pia bɛ wɔ sɛ asɛm paa o wonim pie totɔ ba wonim pie to worɔ nana yɛmfrɛ wo nana wonim nofoɔ nom ade ɛnti yɛwusua ɛne nkɔmmɔ a yɛbɛdi yɛ no yɛwɔ nneɛma bi yɛ mmaa pɛ yɛwɔ nneɛma bi yɛ mmarima don't push me nana bi wɔ ha ho don't push me don't push me to the wall ɛnti ɛnɛ ɔho ɛyɛ kamifo intro but kakra yɛ amene wadi nkɔmmɔ yɛ abadwafo wɔ hɔ mepɛ sɛ yɛtu me fo last week nkɔmmɔ no yɛdi yɛ no na ɔhye but ɛnyɛ wei na ɛbɛsi mu kwan sɛ ma mo nka no berɛ nkyerɛ adasa adeɛ nsa punch bi wɔ a woturu anaa wɔfrɛ no awurade srɛ bi sis ɛnɛ vertical fashions ɛwɔ fie ha sis na mɔkɔ aba yɛgya wo hene biribi abɔkɔ deɛ nyankopɔn adom I believe sɛ engineer sam so ho yɛ ne ho yɛ paa good afia me mɔkɔ aba yɛgya ibj biribi abɔkɔ nyankopɔn gu so hyira me good ɛsɛ sɛ me boys bi na ɔmo me platform no so no ɔmo pɛ wasɛm paa okay yeah nkurɔfoɔ ɛfrɛ me sɛ messages a wɔde mmɔ ho no ɔmo ani gye ho paa meda ɔma se paa almighty nana yɛ ɔtwumia fahara me introduce nana yɛ ɔtwumia mo akɔ aba ayi bɛ jo so na o se sister afrɛ o sister from you what is it okay ɔhene that boy child me so it's a break oh sir there na okay o se last week nkomo na me say
I be na ne me pay na me ko hwe ade ko tie ni ma Uli e tell me what me din komo bi na afere utia na afere na ne se me post you na post me post you crowd so no o hwe o YouTube YouTube straight but no e do time bi ya on say the bre hia me a ene e din e no e no be so mu hunu saa de no me nya di o da bi e jira na onyame dom ne fire de a ene de ba ho hia me a patro me ho mo ya ntine be di komo o ye be di komo e de be di come bench yenso ofia ha kwaku me mo akwa ba yeah papa now what to say obo ade adaro ma nice one ezo e ma so ya na point o bodo do o e ma ne de so mo nsem nye de e ma ne nsem nye before ba go for obi akasa wi no no ngwa me kasa obo se de da be oh o mo ndi asempa oh ejiro bara abeja for me da masempa o se de music bomb chiro se me tena fi na me hwe mo segment ya na mani ache nyame adom hwe abeja for ya me no mo ndi duma nyame adom no nyansa o mo sua de na ene nyame be na mo so amansam de aba mo so stress ene ma no be din komo last week yen komo die no na nsem bi o ho akeka mu ene munyi pie ye o sima ba piasa e o se di yen komo so special mo akwa ba biem ye ja o hene me ya sure say ye dey a o ko fie no o ko reflect ye no nsem bi o ho na o pese o se di mu komo tere me ma no ama afei na o ba be di mu komo ye woni ba bi o ho a ma mon kan try Minister me da se yankopon hira o ya na no me ko China Mall na me dru anim ho no ma sister bi say Veronica asem bi wo ho wanka o say wa check ma me say be ma opemu na de bia ne nimu nye e woda ni nayi ne papa beba e woda ne bone e beba o say ade ma chese ade ye emma ye tikula no na se mun pe mu na Debi be me bi o ho no o say ene de me good mood aba ene de me bad mood aba ade kura e ma ye chikura no because o ma meto oba say ene oba e wo bad mood enti ene me mpese me kasa nipa ho ene me mpese me kasa me ene me mpese me ne me yire beda e ma ye mpe ba ku sei me ma no wo mood bi mu o mo pese o mo no beda pa ene de me ni good mood na de no wo ye fasting na wo ye de ba hwe oh ani bi obi de hwe me oh ene ni good mood ene de mani ma change adai oni yesu yete enya saa na yete adai nti na obe na se mo no da bi on person mo pe bia mo de ma o ya de ma o mo tasa ya chop point this connection is bibia ya de ma na ya de ma wa o se ene de mini eyi o kan sabi oba anya yi kakra kono kakra no kwase na pese sabi one ni kunu ne se e ma no kwase mo ovulate ni ade a na ya na atenka no kosoro aha do o se ene de mini good mood minister e ma ye mpesa ba akusi be ma onyi ni motom be ma on pene motom yi e ma ye mpe ba akusi je mo pene se e wo se de bi o mu yi o mu motom yo motom kama be ma o se ayi under o se trouser na ne ha se ne boxer no ne ni nyina guo na ne sisi achi se nyina gu ho e ma ye mpo ye mpe ebi ho kwa na ebi kwa na asa ye fi minister asa ye fi no se yi sei na se wo di chi na wa bo belt me wo ne to no so asie sei aden e ma ye mpo ye di bia na te ho saa ye mpo na no boxer na ya na mu nsima wo mana ye nsima wo be me bo ho mo ko yi kro on pe o se ni tikedro se ni dienyo obi nim obesa hye no a ne mu tutu ai kaka meti fo no kala ebi mo minister bema o fa atali agom woni ne ko ba bia na o atali bi obefa bia na ehye
atale be fe bia na ehye e ma yempo yempesa bo modern say obesi say ye atare ne say ye wona bo modern say usi wia obeto so kama na waye dressing kakra de adi achi fan kan tete no so kokofa be ma be fie na be ma no oye tenten gram a ye ma me no so oh we ni de oye ye be wo sankofo ni bia ye den abefie because of say there be ma ni city enti ye ma ye pa de efo enti se wo swa se wo so se wo ye tietia bo modern say ade no ube kra ne kama anase watale na be ye kama na wo de adi achi eti yesremo yempo bema I think we am back there ka bema ara usro bema wojejere ma wo kwa beso minister ene wa bomode say na wo feelings wo good mood man o pese woni ne ye sex bi na enkawo enka wani je na wo say yes ohun asisi wo so minister ohun ba e de pa no wakan ketuwa no kwasem na minister ya wade me kasa na be ma no be bia ohun ni o ma na sa ni o ma na wo na what baby you feelings ne sha no wonim na ba mo nkyere wo mo yancho minister ade kra sanya wo be ma ho ne se wo se be kire ni wo be ka se wo ye adwaman me se madam fu bi obi su isa wo se Veronica obi a me ni mi kura ware na me ni mi kuru te na me ama hu se me kunu ade ye wo ye enye because first one dey am fire no na eno ne ye me pese mani be sa akomachi biem no pass ana me kunu de o ye me mani je ho na me oh eya ye ni sei ka won safa sei ne ye sei be ma ne so ye adwaman wo ni so de akoja no ono so a onimu je wo sa kira no no sa ye no gagai chase ka wo funu chase wo kira no so sa ye gagai chase ne pakro onimu wo ho woni bu na ye kira o se woni sei na fafa ha sei no na ada ne hawo e ma ade a ye mpe no ade a ye mpe kura no minister de ma no si meni manu si no ba mi nia abembi na so mama ne wo ni matopambu minister da bi o wo kwa kira no so ayasam be ma bi o ho no ma the way obesi di oba to mpa so kra na obesi ade ne sa fa no ho esi akokro no esi ayesi the way o sitie na wo de won sa fa no de sa fa na sum de sa fa ko fa ade ni mu nyina kama na de aba be pie na o kira na wo si hey Omienche. Ono so a onimu ye. Be ma onim tome ya ye ke onimu to. Minister e ma ye pa de e te pa o. So wo de upia bonte kra na auto calipo kra de player ye ni di o. Be bi wo ho onimu ye ba ko sei. So pa so we pia bonte. As wo be to ma ne girl. Ba ne yire na oni ni tifie no on to ma ne dan wo to bi di ama ne ba. Udi to go tale ya be udi pe ba ku bi me bo fufufi pe bi na udi aye de udi aba be cho yire entoma ye wo 60 cities die wo ho no ma eni effect kama wo betimi atobi wo betimi de pam straight dress bi straight dress ko ba ne street nyina ye de pam ana e wo nim se santo na man for de ye aye fro wo betimi tobi no de apam aye fro ta de tobi na wo rako 60 cities so minister na dia odi aba ene no antuma we eye mefe ntime de baba minister anya fe efe na watimi akokro na do nsa pan but ne ge die obeto de ama no emema yesremu ye pam chow ye ema wo ya na musemo ye pa kokro ye modo di papa mo podo ye modo di papa wo kroko ya ye nso be krokro no kwasem wo ye yi ya ye nso be ye uzie ye kwa ye na etimi ko ton ye maame plot ye papa plot ne de abro sente because of do be ma ye mu ye mutimi ko wiye japade nyina bre no japade nyina de bre no yetimi wiye gold nya wo fie de bre be ma se ebusa penye da wase yetimi wiye nya de ba no kwasem o so it's because of say odo no so what
ye because woman ye hu baby ye feelings say that's right woman ye hu say ye ba ye de eti to so woni ye ti anto abonte be ma bi o ma wo fra abonte aba na ni bedu do hey anu akono nyina wo do nyina ateko trimunye chasa ye wo trimunye aya ma ye scan ye nko ma ye scan ye bank ye no what befie na wo ba na yire dumika no wo hia hello honey what do bag no dey si wo di gini so bi na ma ye pa krokro wate e ma ye tirim ye de ye catchre enti mema monye di yeso right ebusua my sister Veronica Fashions na wote ne nka no na wo so mema ne bi wo ha motivate no atopa pa di atopa matopa enye munya de mo funu Ochira kwa branese de sibu ne pa ene ne wa wi ya so eh na de mema mu chire ni se mu buye ni ma se o se man so sabio bulu we de mo fa nche mo o se e ku ba ye ni ji mo bere o okay right your feelings your feelings papa sawa you want to boss na do san nam ye ho a minister you ko wi Japan kra na e be wi a this bi wo me TikTok na so no must you wi Japan dia blow she wow yeah nim do di papa nti mo yes wo ba wo se wo korokoro na ni momo pin kro ti me the mouth ati ocho ne bank note o di bi cho say my account ye say e bi kra check kra o betimi a kro say me sign check me sign me say o dia mo kwa ko yi ni sika nice o kwa kra ya o hu o kwa kra ya okay right abusia sister be ready komo mami ko afia ti mo de ho afia me sam akwa ba bi Minister Mejoso wa kan nyina aja mami tio ma no die na mo Minister Medase wa kwanya wo ama me bi mu no na me sister edi nkomo no na wo kasa de fa empaso de meja ama no wo de ne de me nkoho wa ya de why anokwasem ne se bema se ya no mo twempra mo nka mo ex ho asem wate minister ne bema be kompana twin mu na mo di doni ade wose mege akosu ama nkwa ne no nte saa wo otimi kura so me mu kura sa otimi ye ikura ma ne me denti wo de opa ya try bi hwe wabodi wo bo bre wusu just what nka nyina ra ebeti akọ abayira abi enema we num no be ma menyo no on making comparisons what you say be ma bi wo hono kura na ye hu ex a won ne twempena etimi ye ma no so etimi ti ye ni so no kura so na ne kora no patra sai ya ne bi ho nya fe kasongo ye atasa na simukuni atasa edie wahunu as for the ex you tell us na what the link him no chese wakasa ba ko na ex na mu wakasa ba ko na ex na when say abrante wo yesa etie ni so ate ye nyina ye betwempena se bi ye mekere ne yema ohun o ex ho nye fe na wo de na ekere wona na ho ye ofe bia na hu ne so ba da asa di you two bomb bona na ya junior o da bi me hwe na nim na ma hwe nim okay o da bi na me hwe na nim na me se me ana afen so minister e mema ne bi wo ho no mo ase bi sister me kan kakra kan wo de no ho se empa so agro no eya mama no enye romantic kakra na tia se empa so grey ma ni je ho ehie mo ya mo ba asam ne se empa so agro de e kama de minister e kama enti ne se ye kompa so a eya mum kurakura ye mu yi what is it me mpesa na to bomb nti na asa me katakata me nsem ho no good ma to wase what is it enti be romantic dey na feel come closer what is it ye din komo oh boy wokumi o atapa panya abotre is me anya fe what think akwa beti akọ minister ye nim paso agrosa oba utie mi ani nyina ka ho bi bra sori akọ abonten ko fo ye oba foforo ne ko yesa nyina
Onye je ho nye fe. What I say? Nenti mo so me ma no je ho amope. Oh yes, Bema. Also so Bema ukutu so na wo ya ade ya keka nsam. Afia. Oh do. If I see her ya why? Za ho. Because to was question Ivy. Because I can say Sister Vera can't no can go home. Oh, there is something. so what you catch no. Okay, flu. If you flow. Dear me person make another me nya me so no kwa na. Oh, it's Bema be romantic. That's right. Boni di mani di ede na na hema o de want to brofo na hema de adam kan say me say want to brofo na person you romantic o de kan na hema na bebe I be je enya o ti be ma o se bebe Baby mo ni Sompa. no man what's eba Osu friend ma me. Jesus. Osu friend ma me. eba so me no fo eba ene say abrante menya sa de no wate enko yie nana ade manka ni ya na Oh, no na welcome. na bi nka nya sa mo nya sa Dinkomo. ena fa so minister num dwa Bema susu dwa wanum wate oba hunu se wu dwa wanum aye hunu se mu dwa manum oh we ye bragadosio susu dwam wate bi wo hono mu asem a wo kan because also benya gen ne da compasso nti no ensem a enim na wo ka wo ye saa wo hankasa na wogun ho fi because ma se ye ni ate o na se emema no hia mo a omamu hu realities wate ase na ye hunu odo a ye de bedom because minister no kwasam ne se wo be hia oba se ye na e wo wo hia oba na wo say oh mi wo say onim sa brabo no betimi an support ne nti no wo de ho ba bedom wate ase but so wo chim so may try obehunu so abrante wo ye brefo ba nti mama na ne nhya ase e bi betimi aduru ba bi ye nya da bi ye kura na de at least obetumi an support wo enyem but benka te che oh me ha me wo so wakoto silver bi ato ni kom na kire se Abyssinia. I said good ni silver bi so do bi ko. Gold and silver. Calvin gold de sika puduo de That's it. wa ahu ye wo de omutimi abochifo wo bia se on say no de kama kama abochifo bu say no hu na de bebre no wasi nani na jase kumase fo bema kumase wasi nani na jase ne da kisine mama so obi wahu eti minister enye eti abusuafo nyina mo hye no so mema munye study enumdwa no do so say mani ate ana afi so bu won ma no wa hye de di watem no wa this guy say di atem no we Jimmy papa You are telling this guys. You are telling this guy. One more customer. I tried you but you say we are big. I say you. Mese ni onu di what onu di nkomo hey sia. Wa do atem. E na ma me kra no kwase asem kwa ma me di edwomunu edwomadwuma no ye. Wa yin ani kwase asem munyai etene off enya de papa. Why? Bema who di matem go straight who did the atem why others guys are they? What should that I say? Who do atem only atem straight. Like throw point no my farmer be straight na how they made this as who so do atem na the one so what dey am na kan na come dem person me kan enfan so what I say minister be who say be me be was say na papa kra no enya say e dey bra kra no say da boy we me kama na nya oyo na e dey bra me kama na nya oyo e dey bra kra na say wo boy ya wo no tu chief ama oba opodo unya bi unya odo wiase mu what I say enti manum kasa no munhunu se ne mu besi ne ma kasa what I say e na afen so no minister be ma bi wo hono mo a
me pacho ya mo samo po samo ye ko red na doso be meti bi tonku no apo benkata chire ko hu se na chi tum na nim ko na chi tum se bole ga confirm ko red nye ko red uko na area sa na friend ko red wa ma na jina o hwe na na se say coco and fanta just like tan mampe because you how what die kuta they say me ma no de hu ni say wo po ne say say obetimi apo redie ni nyina sebi ye hu be ma ni mo say wo be ma kala ni wo hu na we wo be ma kala ya ale wo be ma kala na kira wo kala wo yo wo bi kan say wo so betimi apo hu nam nyina na so sebi wo turu mu kwan no so no ya apo mi ehwe emu be ye say tu ena na ye wo kala no what I say penkata chire ma pronounce wo be ade emmo bema proclaim na ade na mo area be hunu say wa she socks ne na se na say eden sa na hunu na eden minister enti no wo fere ti no wa she socks ne obo hunu no mate ni a ko ye akoni futu mago ya mpesa wate emema munye study why enti minister hana me de ma no besinye sade a nana ya onya bi nka oh right I was there afia and I wanted to kind of almost so the ne ave group na aze mema mono madani mema proclaim abrania dani buruni by force efro kofi buruni ko buruni adani buruni by force and map right managing homo remember no so e obi ka nana ya junior wa ma me nko na so nana me sam akwa ba bi ni jo so abije on say mudi nko na say remember na so da ha ma bi sa okay nana bowura nko no ni nko e ma na kasa bebe abi bible say di una ni weje na nko azase so no kwasa and the two form factor form okay so abi about relationship mo say now they be you must say men are attracted to beauty, excitement, and sometimes the chemistry. Yeah. But I be what keeps a man a peace peace and emotional safety. Yeah. I be just say oh some in relationship and in marriage and the man identical smooth. But say there unnecessary judgment. IBG. No partner to the only cry near Jejo. Overthinking, you see, am I being overthinkers? Am I being overthinkers? To me, Junior, Junior, say, but what are you Puna? What's you? IBJ. Is it over? So, but when you have peace, just say, Nipan who say, oh, asumesi otena say bidoe bia otena nema sini dia abi a cool smooth friendship your relationship ma yen creative friendship. That's right. Yen di agro enye da bia na waye kuntan obabesia abi enema mo ka nyina eye omo me tell me te mo swings why na pe mo swings ma little thing shim ugo kan sisi a omo se omo bosu no ene se de enyame bo omo nyomo men subscribe omo mood swinge IBJ adi we nyina say o accept terms and conditions o e bi na wo hunte I also accept by force. As I say obani madobe kin we be do attempt what on say koso IBJ enti sa mu swing no maka se mema na ye mu dinia that is never true. Abi already mema no mo say head of the family. That's right. So already on the tip in pimo why she Abi they all can make us say we free ejumaba that day no we have a bad day. Yeah. Or doing how obenyes kakra dia man ma go school the next day afi na better ata na ye na what dey was no yere chain no
Mr. Vero, Hammy. Mr. Nana, obviously you're steady because every week has its own hormones. Health for the mom. Why? As a man, week be out when the hormones say, oh, in this case, no, I have one year moody. That's a money moody chairman. Baby, I mean, so bet me no be a casene. Best senior daddy, the next minute. Shame. Ask why any bonny be. Or bet me throw. I be my fuel with 2 car or what you get. I'm not talking from experience. Yeah, gather information here, Deba. This is not experience. Yeah, gather information here, Deba. I don't know why I'm interacting as I day. Young Kofiana. Deputy, also Moody will go on me cabby one. I don't dare me bias. Yow. Well, a man didn't go on me support to one. Oh, I know flow. Mentiase, and then what are they? My miss me funny cool, me cool cool, so are they? I and I want tennis. In my day, Fepan. Oh, meaning so bit me, I keep going. Yeah, I believe in you. Like, and crunch send me a catch a beman. IBJ. Now, the attempt be another and talk on a full for us. And no me. Now, Bonidia. A day. Oh, the woman. Oh, Budia. My BJ, I know you can do this. I trust you. Now, can some in crunch some. I be a man and want to know. Oh, so me am flat kakra. Now, sir, me philosophy beer, me say, and net or yere and trempana. Ujitum, Mejitum, exactly. IBJ, exactly. But on say a man be a say familiarities in Yabema, then they start disrespecting. Yeah. Omumu, the one started dia grobi, ya as a ye clingy kakrebia, afi omubio. Kasaka say, hey, what say you? That is the Mrs. Ika. Odi watem indirectly. No, odi watem. What has I be? But our idea and our relationship there, it wasn't with dear grow. More comfortable with each other. But o comedian is now going Korea movie now more year now person the relationship mu. Also bounce watch say there what they bananye. Also buying I be what I say. And you hear peace of mind do. And stressing the panel. Me say o stressing me I mean I'll just go off. I be already we are going to economy church you. Oh, do be what you say about stress here there. Every day I'm foul. At I say now do the 10 bia person in the phone call so sa ade. At I say I be on 14 to so we get back wash sa emu bon man sika crown san. Ebijis can did uncle washinity when you say what do you beto hwan so I last time we kai ukuna ko adwuma o expect so ba o no meye something romance bi kakra abante ba na wote form na akoko kasa e hye osima wasam na of ma o hwe ne ntuma ebomu enti we ombodo pem enti ohu na ni feeling of the banyina tinani so wa bi akoko kasa na wase wono o hwe o de mu si bubobo mu no o hwe na o de agu ni nsai no watu biro baba wodi ane nesi wono fama papa do ane ma no we I be just on nti e kan dia it's not only about the sex issues and the sanema no it's very important though but enema we boy here pa yeah nana junior na wotin kam nana enkomo a wadi no anodin papa anodin abusia ye de tablet na ne charm niema nkukuti we na ebe boa wona ama wawade and relationship no ebetimi agina ene
Kevin ewia maybe a man be 10 minutes bi ama afrefo kakra be 5 minutes bi ama o ma be kwaku yanko me da se papa yemma ye no omunam emema wa adie bi a e wo se oba bi anya bai wo munim de obode benya saa de no omumfa nse omutirimu se wiase no be ma na edo enye oba na edo na niema bi wo ho nso a oba obeya ansa no wanya saa odo no enu na omunhu no enema nyina mfa krata mfa twiredua na menkyere mu na monkyero nguo na munsua na mumfa nkoye mumpenafo ne mukununom na omondom na munyai se da bia na modwene de ebesi the next 10 years ema be ma ne nete eka hu bi nenne wawale egu eka hu bi nenne ompenatwe egu wunnim kwan abefa so a obegye be ma do yensi dan na obewo jame me de plan kotini ade a oba beya obenya odo afri be ma ho ama na be do no eye niema kakra bi ye oba bia fa buo ema be ma woni nete oba wubu be ma woni nete no opia bonten kura na adwene wo so na wo de seconds bia wudi na tamadi ne maame ode ne ba wiase atem dia na apeso oye boss enye sebuo na ye kan nso ye se me pacho buo enye famfu limbuo bia na me tanya sebuo egu ahodo ekwanya abefa so a wo de be ma na dua ne kura besi table so eye ekirebuo kwanya abefa so a okondo ade na wo ne be ma ne be kasa ama ne de wa frompa enu nyina kirebuo enu nso kirebuo no kwasam enti se wo tena honum na aka se ebuo ni se meye bibia ama no mebu no me de da na busuafo fom eni ade a madam na se wo koforo mpa no na oduru honum na se oye tena mpa no so mi dwale aba madam yo mo de yem no obekọ na se sadi we kura de ukudo nsuo emu jakura bedu ube hu se odise ma wawie at least bibi kura ma eye kasade woni ne kasa obuo kwan so saa wodo na ewo se be ma de ma wa be ma bia do obedo ena abrabo na ye bon emma yen hwade bi wa ha se mo kasa mema no yenyi ye ho ene yenye sei boy upeje obabo tuam na ho ye kra owie yo kwase a okohwe kwaye Achimota Forest omo se ye de yenyi o ye bubu so emubu so no boss ubeto nwuram edwie wom edwie timi bam enti baby wo hono ma na ba ma bia fa me no agya me madam okwaye no eje se odo wan do dia obi aba obekọ osu watwa amele enye ba ma bia na pa amele omo yi ase na omo agya atesoro ha no enye akono ase ho amele ebi su channel triangle bi sa enye akono kwa ku na se wonim categories boss enya kono oye producer oye researcher oye research enya kono eka hu bi nenne ye ne wote enso no ne ye fa bi wa akiri emema dia ye pena ye kakra bi by mentimi boss busa ho se usi so wo twempna asa na wo benya me maame akua gemfu anya me cha sebi nyame ahira na wadom no wodo hu nyansa wo mu wate wodo ase no wusi so a wo twempna no oba be na top belt ma oda boss oba be na wusi so a wo twempna koku wo buso masampa oba be na top belt ma oda boxer de omoto na belt oba be na to bi da obi anto bi ma me da sa belt na nso so no
bema na den so obebi ama oba afoforo kwaku na wo decode niema o emma no na me kire say ade a ye de bedo na ye ketekete moto wona mpaso because me nya Christian friend ko bi anto belt ma me da sa belt wo de so bema ni sisi a ese se de odi ahoma chichiri ni sisi net so de wo de toma kogu oba ase na wo de opese me totoma ne ma na me nso me toma ne de wo ntoma me na so me ma toma ye belt enti kwaku kansem ko ni ma me nkire ma ne de ye pe no mo betena hanom a e ma no odi nti no mo keka bigu ye so fine ye kire mo de ye pe no kwasem boss emma dodo sen ena say me pia bonsin watch we dey 5 cd f me nton koma me boy obi busa ne time no hwa watch ye kamo me wife na de ma me when monyam sha ye show no kwasem me ge no on na de ma me na mote ya nom na ye nto na di mo ho ya o papa emma dodo sen na bema to ho wa hu se mi kunu abodu afu mi kuru tirinyi afu o se mi wura ene memene utiri wunye dimachi na minko yi utima enso wo kura na ya ma wuska no wo di nsuo huhurum na wa betena ho emu mfi kan yete ho emu emma to ho say ena onimu atopabu what is atopa yanka de ede wodo ne anigye beba yentem atopa ne de metimi abu atopa no na mmom wanye saa ne oma we ya me no na say be me ni peace of mind na atopa kora anye papa umma anigye a obeye da anya anigye okay eye busa onum a wo mo asumdue wa awalie mu no omo yirenum pie bia na omo to aye yinyum because what the boy man won paso boss mama mfa manu nsinte san ne ma no me kasa me to aso a me gidi so omo atworo na mo mfa nya afutuo boss me da ase right abusia enkomo we ho abejafo mo be san to aso ana right enne hwe entokwa bi kosu ofia ha ma minye birthday we na me sorry mpon na happy birthday to you Sarah enne eye wa woda na enne anso na oye grand opening ewo takwa macro we free one kasa wade nyina afia trimude enna wo ma awoda pai osinyame onhiraw na onfam free adumu enko adum wo hwe ne two sekura de anese oye beautician ne oye grand opening ewo takwa macro nyame onhiraw na wonfam free adumu enko adum emu abusia enne yedi nkomodie no beba wiye yedi nkomodie no ebeko awiye your birthday ba ko so ha sese enko ena ye me dofo papa bi me ba me ne no wadwon ye fe no ma me sewa okay ma me sewa o madam Veronica me se me do bebre nyankopon onhia opa no fa free adumu enko adumu nyame bie wa adwuma ma onyansa ne nimdi asa adwuma no me kirewa ubehu na de akobo obra sewa o madam me do bebre nyame hia right afia before I be sorry o final words na yeah wait minister me da wase ababa wa bia ye friend Tula secret okay o ton medro ne medro se bia infections o ton se nu no maybe wo bia chia no that's right no chia Tula secret Tula ye never ba ye never ba ye show you so nti ba bia wo bia no ye den chia stronko ma no and then na papa bi no invite ye ni program Frankie yeah enti etimeti Munich Junction and the team ni nyina nwumre ye be pie opani bi aton safra ye se ye maggi ani
enti papa ne din ne ho ne din kra de say New Village Pub. O ma ton sa frɛ say o mo ye grand opening enti ne ene no aha ye ko bad man actually drop na leo abi so me nim de opɛ ejinem ejinem san be laba ai kwa hoai after so no during lunch minister mani lady be the chair me free or say fia ho ye me fedodo enti no ma me hye enra me hu o picture bi wo social media na next week ne ba to TV so ma save you what say you da me phone no sisi da me phone no so that time dey for fia gongo no obolo trero sasa mo di bi o mo from ya yi obolo nyonyo obolo na wa sa be ka wa ha asa me ka mo bi ehun se nyame aye biye na so enopa ye ka se obi suo su no nyame be ka sama obi ye uyiye nya na me next week ya da to so no kwase ya da to so e na fa so no strand by sin Asin. Me nya ni din border. Encho be di birthday in advance. Just say. I also the birthday never surprising. Ah, ever surprising na pa. And I feel so no. Linda's collection minister. Wono na di atade share mo se fi a support na. Na so who did me di? Eh, na me ni di. Who did me di? That's it. Linda and our CP. Amen. Na na junior, yes sorry na. Go final words na. Yes sorry. Ai me da enchebe mama me. Eja. Why restricted? Why restricted? Lina, which or him YouTube gidi. Abi, I mean can't share her phone it for say omunya gidi. Yes, already life on day is hard. But when you gidi now nya otwen onyankopon ni ma, we are very fine. That was Ibi. Right. Sis, yeah, sorry. Minister, Yankopon Shaw. Nice one. Yankoma ye di ne to fa me di da ye tie fo ni adofo ni se ye ema no. Ye semo. E to da ye hia be ma enudwa edoso. Ye nhwe se de ye no kore no. Ye mfa ma ye dofo ni ne ne. Ema no so dwemo no. Papa. Bitimi ka se matoka. Bitimi ka se mi wo fie, mi wo we ye be ko no na bia wo sa mi pa na wo nye den oni bi. Oni hu. Enti yesre eludwa no ye njai. De to so bi mi ya ho siesie na ye bra e ka ho asem se ya obeba na we gu kase mi na we ya mpa. Yesle yesese ye wo de ukokro ma short ni ke kakra bi wo ka no to pesi so woni ukru wo fia na se wo fia wa hye no wa ye wonim ye kakra se be ya de bia ukru be do no nkodo abontin suni minister manu si no mame nchia me maame e friend antimansa o asokore mampo mama oba adwo menu me pe wasem na me do bebi nyankopon onhia minister mame nchia me ku engineer sounds daddy odo nyankopon onhia wate said there was a change car na dia ma me kura me ni sa so nice one daddy do pa nyamisha you answer minister chairman again say clock here clock here okay go final words now yeah boss me da wasibiem ene ye Mrs. Taba ko birthday Mrs. Abigail Oben ni kunu ni eja ben elder e wo CAC ene me wish no happy birthday pa na de tosu bi meka se emma mumre mo ho ase na muntie futu na munye mema de ye pema ye se ne be ya abrabo na ye ebo no kwase abu bia ma ba bia emma ma ana mema boss Selina ene ni sister Betty nso watakrade. That's right. Ene medenchia stronko komo mo pa nyame nhira wo mo na ompejo mo mfiri adomu nkwa adomu medase. Nice one. Right. Ebusia Osomfo Minister Kofi IBJ enie ote Veronica Fasenka ote Efieti Mudenka Kelvin Benchi yeso ote nka sana ote Nana ya Junior nka ene producer wo boy djuma Adus Collections. Aha. Ope African wear papa the shemi be political suit be bia dear African costumes dear number no 0248849036 0248849036 ya who sa tadi bi shemi na ya ofa ya ono a owo pankrono Kodua Junction na bi enkasa bites wono
Trinity Hospital aseɛ hɔ na dues collections ɛwɔ bɔmmɔden na kɔ na hwɛeɛ ne no ɛnto kɛsɛ medin ɛde minister Kofi Abidje da sɛnɛ anaasɛ na wɔtwe sɛnɛ yɛbɛsan ahyia